Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vsem skupaj voščim dober dan iz ljubljanskih Stožic. Pred nami je torej še tretja tekma tretjega kroga v slovenski nogometni ligi med Olimpijo in Aluminijem. Gledalcev vsaj zaenkrat ni veliko, toda še prihajajo. Goran Brkić je že pripravljen. Brkić strelja, Brkić in gol! Kakšen zadetek Gorana Brkića! V zadnji vezni vrsti Olimpije, ki je takole znova imenitno meril. Poglejmo si še iz tega zornega kota. Je dobil priložnost za zaključku po poškodbi Zarifovića. Spet nevarna žoga, strel z glavo in gol! 2-0. Poglejmo si še enkrat, Brkić je podal takole. Savić, takole na rob kazenskega prostora. Alves, žogo prepušča Čanadži, Čanadži ga strelja, toda Alves, to utegne biti nevarno, lepo je našel Savića, Stefan Savić, zdajle gre v preigravanje, še vedno Savić pred vrata in 3-0, neverjetno. Anžeković je moral še tretjič po žogo v svojo mrežo, še enkrat si poglejmo. Izjemna poteza Savića, ki je takole imenitno podal. Savić, za malo mimo gola. Dokaj kmalu Kidričani izgubljajo žoge in to seveda nikakor ni dobro, spet poizkus Brkića. Alves, Kapun je sprožil strel in gol! Kakšen gol Nika Kapuna! Še enkrat si poglejmo. Alves je takole podal do Kapuna, slednji pa z okrog 30 metrov neubranljivo zadev. Še iz počasnega posnetka. Brez ofsajda, priložnost zdajle za Elekeja. Eleke, še vedno Eleke strelja, izkazal se je Anžeković. Da, kad utakmica prođe ovako kako je ova prošla, onda izgleda da djeluje. Ali mislim da formacija je bitna, normalno da je bitna, ali mislim da je još bitnije htjenje i pristup mojih igrača koji su danas stvarno od prve minute izašli sa jednom namjerom da odigraju jednu pravu utakmicu, da izbore pravi rezultat. I to su i uspjeli postići, stvarno smo sretni, lijepa igra, efikasna igra i nova pobjeda i lijepo je vidjeti evo i navijače da se vesele skupa s njima i ništa, idemo dalje. A da, šteta da je utakmica odlučena već u prvih 20 minuta. Prvi gol, Eurogol, golman ne može ništa. Drugi gol, mala nepažnja, dekoncentracija kod standard situacije. Naravno, to je mlada ekipa, dožive jedan mali psihološki šok. Brzo dobiješ treći gol i onda je teško nazad vraća se protiv Olimpije.